ashaka ufite ubwiza ufite ubumenyi umuco nyarwanda dukeneye ufite ubwiza ufite ubumenyi umuco nyarwanda. Ingabire Habiba, amakuru yawe ni meza. nitwa nde? Mike irinde Karangwa. twese uratuzi ko turakariye se. Oya ntabwo barakariye. Okay, nibyo nashaka kubona uzi winjiye uturakariye wari ufite ubwoba? Oya. Kamera zaguteye ubwoba cyane. usanzwe ukora iki? Sorry? usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Usanzwe ndi umunyeshuri Wiga mu wa kangahe? mu mwaka wa mbere w'amashuri ya kaminuza. Kaminuza wiga muri iyo kaminuza wiga iki? Niga University of Kigali, niga IT, Bachelor of Information Technology. Okay, hanyuma Habiba, niki cyatumye wiyandikisha muri Miss Rwanda? Niki uzaniye abakobwa b'u Rwanda? Hanyuma ndaza kubaza kandi kabazo. Nakoze ikintu cyatumye ninjira mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2017. Cyambere nuko nari nifitiye icyizere yuko ndamutse nawe hari ibyo nageza kuri bagenzi banjye ku bufatanye bwabo. Ikindi cyane kwiyamamaza no kuza mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2017 nuko nifuza hari indoto zanjye nifuza kuba nageraho bifashijwemo nuko nabaye Nyampinga w'u Rwanda 2017. Mwakoze. Nizihe ndoto se? Okay, indoto zanjye ni ukuba naba ijwi ry'urubyiruko mu bikorwa bigiye bitandukanye aho baba banyeneye nkabavugira ego cyangwa nkabona mfite abantu nyobora nyine mpagarariye ku buryo wenda bamfatiraho urugero bitewe n'ibyo nkora. Muri ba Nyampinga bose bamaze kwambara ikamba, ninde ukwenspira kurusha abandi? Unyanspira cyane ni Mutesi Jolly kubera yuko we yagerageje gushyira ibikorwa muri projet yari afite. Murakoze. Kinda gusaba naje museke. Museke? Murakoze. Murakoze. Nicyo nashakaga. Murakoze. Habiba. Present. What does your name mean? You speak French? English. You speak English? Yeah. What does your name mean? Name? Yes. Ingabire Habiba. What does it mean? Mukunzikazi mu Kinyarwanda, mu Cyarabu. Oh, okay. Yeah. Okay. So, you want to become Miss Rwanda? Yeah. Why? The reason why that I want to become Miss Rwanda 2017 just because... Wait. You're talking to me. Okay, I'm it's asking fine. you. Yeah. The reason why I want to become Miss Rwanda 2017 just because I want to fulfill my promise inside of me, and I want to advocate young people just to improve their confidence more than they do. Okay. Yeah. Thank you. Welcome. Reka nkubaza akantu gato. Ego. Urareba twese uko ushaka? Ndabareba uko nshaka. Uratureba. Yego ndabareba. Nkudusekera. Sinzi ahantu uri. Niko waje muri ibi bintu bya Miss Rwanda mama bishaka? Nabyo mbishaka. Mama bishaka? Ego cyane. Yego. Nese wamushimiye useka cyane. Buri munsi ndamusekera. Kuki utadusekera kandi urareba hariya. Please. Ugira isoni cyane ngira. Oya ntabwo ari cyane ziriya ariko zirahari. Ego. Cyane iyo uvugana n'abahungu. Aba bandiro. Oya n'abantu bose. Ego. Murakoze. Wagira isoni? Yes. Wagira isoni?
kubera iki ntabwo yatinya abahungu ngo abantu bose bamutera isoni. ni ikibazo. ntabwo biri cyane, birasanzwe bya normal. Yego. Uko bya nibyo. normal ni umukobwa muzima agomba Ko wowe kugira ari kukuvugisha kureba. Never even complained. ariko ubundi umukobwa arangwa n'isoni n'isuku. Okay. Nibyo kandi So- byose arabifite. Habiba, Akoze. Oui. Ingabire Habiba afite imyaka 20 y'amavuko. Yego. Ngiye kuha just a piece of advice. Yeah. Numvise uvuga igifaransa uretse ko udashaka kukivuga. Sinabwo ari cyane. Ni gake Yego. bya normal. Oya. Okay. Habiba, Yego. you are a good candidate. Thank you. Umukandidate mwiza dufite hano. Thank you very much. And by the way, nakunze makeup yawe. Thank you. Amaso washyizeho mascara neza, eyeliner, it's fine. Yeah, I appreciate it. Hanyuma rero, Yeah. ndashaka undebe, Urebe. reba hano. Okay. Iyo uganira n'umuntu, Yego. uramureba mu maso. Yego. Ibyo byerekana ko wamuhaye agaciro. Yego. Iyo utangiye kureba hariya, nshobora kukwima yesi yanjye. Kandi ntacyo wantwara. Yego. Sibyo? Iyo uje imbere ya judges, Yego. nuramuka ugize n'amahirwe yo gukomeza tugahurira ahandi cyangwa ntiduhure. I need your attention. I will. I need your attention. Niba uri kuvuga, ni njye ureba, ntabwo ureba cameraman cyangwa abanyamakuru. Yeah. Okay? Yeah. Ibyo bitwereka ko waduhaye agaciro, n'ibyo uri kuvuga ko wabihaye agaciro. Sibyo? Yego. Cya kabiri cyiza. Okay, icyo nicyo dushaka. Uraseka neza. Merci. Ariko niba ari isoni, niba ari iki, umeze buri munsi try to smile. Even if you have pain in your heart, try to smile. Yeah. Niko kuba umukobwa nyawe. Yeah, Umukobwa aba attractive kubera ko yasekiye abantu. Nibyo? Yego. Nibyo. Okay. Yes. Murakoze. Okay, I give you yes. Thank you. Thank you. I'll give you a no just to put some balance. Yeah, thank you for it. Yes.